Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kedua personang tempang yang museum Jawai, ringkat ke tempang kelab Jawai, benta kasi palay kila pelong na comment platform, na kabenta ki kertong ki banyak hunya ke election MLA na second Jawai LA constituency. Ya kini ka comment platform la pelong haka post nyo baje janmin, hat tempang club hall haka barok kita ki kertong, badan sangut kilawan banyak shimentalang, bat pensko ya ki thong terikam joki hapo ke constituency. La penya ya kani ka comment platform do marupaya lama pat haswawan poi shaka jing ai jing kran joki kertong la penlong ya ka jing khalai nosep kat kum ki number bakiyo haka balawan ban krending kong do ma moonlight pariat na ka UDP baar uma Daniel Dan na ka ANC balai uma walai miki shela na ka MPP basa uma Allen K Suchiang na ka BJP pat basandu uma Auhai Andrew Shulai. Nakaling kinopinyan ya kani ka comment platform kila buuru ya kendon daka ba ailat live 4 minute marway ya ki kertong pan kan pinshay ya kinong rem baki yang yale ya kani ka election mut kumjuru hadien ba ladap lut baro nang ta ba ailat sa 1 minute marway bakin kren kun nei jimbun yang pi nei jimbun yang pi wa kambun wa ya pai siri nang wa yo ye yo i ya kete ka bahala wa uyo sekian i lagi kita guru infrastructure yang ke sports wanra ika hagat national level ke standard yang ke hagat national level so cisin kwa pengkomo ipi wara gini ke kelam ipi sap ki ladam yoi ya ke tengka wo pelun hakini ki area ki wa temu wanra ya ke development kemoba wa lada yoi ke sarkar BJP usuncar apa ke state Meghalaya kata kemot i kam ke sarkar BJP apa Meghalaya i de MBay haita kemoba ke bay ka mendekat ke yeja yaki kon yang ka ikhle ja i nokong ke yaki kon yang ka itu wahak hyper wa khat ka be itu wahak cerut terdejet kini kiwi gua khut ki nong krok kemo bhai me yete dadasnya tho pite seide la kwa phi wanra ye development hak state yang i ngam kwa okdau ye kitu ye kini ye kitai ngakwa wanra ya pi ya ke development kaman ula ladam empoisa MKMI ya ke poisa ngato ukhon yang ke BJP lada angabel tengan penduk jaga ha tapi rai pai ba kwa pi kata ko chơi yumpon na kajing sekiat rai tapi kata to kajing sekiat impuyo sarkar i hapo kani ke state yang i handai ki kam de lagi sakmat kini skim ke JJM UA poisai ke JJM kini isurak wacana apa Jawai Town UA never ni apa hisab ni Cina ini kita umur di ni tanah Delhi UA wayor ayu kini ki nongkrong apa pirudi kampus ngalai kenapa lipat dah itu pak melai payah kot lang macam ni press kot lang dari ring lang ispak ye le mem tangga wi cuki le mem ogi dawai handrai pek kapaisa nan pelur ki la pelur ki tang san phau pelur ni bata MJP nya pelur tang ni MCH le ni kena IP tit thau thia tit x-ray machine tit ultrasound
kat wan yo jing cekri nei banta ka chong chuai i kon su chuai wo gari jen tia le ko ro an rai ide jing perkat jing jia ha ni ka chnong ka thang ya was now si ni jing jia human do kate ani ka chnong chuai a kon sa ka langi wa kon sa si long i le ko ro wi kam do klam di bon wi was now si do a ko ben chi ni was now si le jing man yong ka chep ani chnong chuai ni ngau kanai pi yo chi ni ko kanai pi wa ka por yang ai por mana kau deputy CM yang district council wo so ya market hai di por open boy open mani da sunjuk share ka masang curi na kau bruhi wo kwa open ne bam euro hai di por da pai suk share yoi wo to hani chwa i no chabi pun harut da wa ma ka deli pai gam ni ong gam nim ba man kaman man kini ki do ini kaman man kini ka ma ka ini de masih aku ya personally unyi saya tu gilum saya tu hijau keliong ni tahu ini personally unyi saya tu wanga widi forest official yang district council orang ini mohon mo kerja ini tang ini nang hijik boy tahu lek jom nak baca baca itu tahu kini war nama tourist destination di por mana bete orang ini malah nak ini tahu lek tahu hab dia macam tahu orang tu di kerok saya kerok itu bi kerok mana kerok dia kelam itu untuk wau tip kenai pi kawis imto akamram yang district council yo pat ka chap andai masih au kia council pat kenanga dia kelam itu por ongi municipal dari kamon dari itau no ha ini biahi ongi yo tholat kamon uchna la yo uchna kadro andai bo ida agreement go tip top kenai pi agreement ye pat kelang wa arba ustem wasen wa district council wa municipal wa ye thaw itu arba usnem nani isau tho im to ka permanent arba usnem sanyi itu wa kata thaw wa mgd proper plan wa chnai ka fencing na tree was surrounding was approach road chnagi definite waka comply with the solution ayo ko de tepi de penyogi wa kanik sarkar wa kanik state yongi de here ba ko hak education wile here go hak education wato wa kinong ki bru ki ko pai je kanik state education nto ki bru yo jingai de chapul lagi haki dong sunchar ki wamtip yitrong ikli kamte the here the education policy tengah ini kena bi kamu nak candidate uji hak kongres yang serongo uji nak parti ko em gejingkit kli namta kajai bulu na martatino wadi yobi wa haipor usencar kongres mem ketika high level mem ketika jingjo yo benyi kup ciliang iksem ciliang uro mani kamjo mem ketika jing hardor kejung kudor hagi marba mardi mem ketika kejung kudor hagi penyang petrol lani diesel uro ya biang nadong cedong dikam te pun senyau ipi unga kamu kandidat kongres siap serong oleh wa hagi ni isu dep ke kongres depeni go ikwi polisi kut ki kapga 5-star commitment ketika polisi meningkong to kajik semuyang teng sarkar to ibor ko ikiman be kami kita ukut gi ukup siliang sem siliang kamjo le kam kita ki wahab ga kapot wa mem kurim di sko arun kita ikam ijam ki euro kiman yong ketika to kawina kita ki sandli ki 5-star commitment kawiwan woto wirap ini kilo tu hab ni kapot di drop yo urat ding kong yo drop wakate mar tino wala daga sarkar kongres wan go hibor chirop yikre lang wak sarkar kamjole waki dorbar chnong ye yu urat ding kong yo drop sekwile gnai pi wa tolar kole kamon yo pundo ya ini jingdo lai kaka kamon tepi ini shutdown ini power cost ko kata cibon ya keniga konstitusi yang i kam tambon sen hyport election do i ya kalai tu hande usafi ukna pi unik sarkar hagnik snamur dep dong ko wakatu pi miot ndo lai de pi
Henry wasngasi utip hijojo wa dahim ko dakaram ko heba kadang yo su itu company go penbiang ya kelai hakni stadium kete kom sansning godawan katong yang ngani minta ni sansning godawan to uthola da kat wi wala wan rai ke technical college hapo ka joai bat jan jahin sobi kete to katong yang ngani ba adon ni ski ke jan tiam em tanggo wi technical college letok ke medical college mo, ke engineering college mo, agriculture college mo, ke veterinary mo, em tanggui. Ke thong yang ngato uthola do wan rai ke technical college. Hejo ipor le kwa o wato wan ra sakawi ke water supply scheme orang biang nei bentar sor juai dia. Ne ba tibai le de baga go mengor le tang mengot kuno do arjar le. Hejo ipor sor bidang pun pau tu lagi yung em yo kadon ne. Katong yang ngata ini sans yang guna wan rakyat water supply scheme. Kau penting kena wato kut teluyung dia sor juai tau yoki ya ka water pipe connection hayung yoki. Kata tau katong yang ngata gua kemat kena gua pensuk ya kiman bay kiman pagi. Lagi tu Hejo ipor utola do wan rasa kawi ke government college. Hapo kejuai le ke district yoki. Ni baga kiang nang ba yo ide kenya dior ai poi admission dior ai withdrawn line kam tam gi bagi pag mem lat upalai school gi kon gi yong ki tadem ni tewon duduk hai tai be duk ye press man da poi mi admission kena i gi nong mi kmat la ha pun bor ya kita gi management hai tai pediang wai ta he won yo i ga quality education leda kenya tanai tai dau por pa ro thola ro to wan rasa ko wi medical college hapo ke district yang hejo ipor uthola do upgrade ya ke civil hospital yang i chaka state hospital kamu man ke Shillong kamu man ke Tura kan ni ke Tura atau ke state hospital mana man ke state hospital warok kijing sumar MD hapo ke state hospital kenang open sup ya pinong chong chnong yang ke sotwa yang i ke constituency ban ke district yang ro wi ki duk de i refer wo pai ki Shillong bat kam jo le rak i duk wo jing sumari duna hejo ipor kamaban ye ong candidate yang ke kongres ni MK mu wan ra ya ke di addiction center heni ni ba kan ni to ko wi ko kta ba ye ki kon ro yang ni ba man ni ki sor emile ki jing do nong dewa bon kini ki jing pensi sia ye po society the state emadli elements unung kong do protect the resources of the state go we want without safeguard integrity of the service of the people ladi mi wem gani hir tu jing klamro man gi usep ai kamekelia man the state man self sufficient ko biang wadak hajing sekian duk ko panram pancha dagi paujar crore sa aram man yo state man self sufficient nei da wong gamte e ba blaigen rat de ewi kaspaba maryang go cerkhaitam ko wi em tain le paten kamo itu nong klama achwan dunai daudong yang ke jing raha aspa dunai daun ni jing wamhun ye yo lihat ke revenue yang ke sarkar amor kamon ni rustang lihat ke cerut ne dau bankrupt ke state Meghalaya dapram ne dau kami second key among to be war lara we government corrupt. We need a second key to stop this corruption. We have to tap the leakage of the resources of Meghalaya. Emkamo wo kangi ni walai waliat young resources of Meghalaya nangwa yawi pendep yagi tu jingkular. Lada ini walai yo jeru pai mi gisudep itu yo klamro mani usepai. Kintu kejigular man yusebai lada ke sarkar men poisan kamu malan
Kristian Mekliaman go nongkrong korabul sedali oli pan boisan itar tiada ojek sekiat and we have learned it.